Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade algun me terega mi waragin kureve suale mi screen alguna menna mi fenna mi akura kiyani alif to nuni hamza to nuni qat'i hamza to mi alguna me terega waragin kureve suale emi ma alguna ve sama alguna ge filaltawga mi akura alif kiyati waragina ekwerin sual kure arab mi bain ekwerin nazar warabodo masale ki em algun beenuvi aslu algun go filaltoga mi akura alif kiyen jehunu sabab khasaka me fan algun hissa kuri video ga maddu ga akurtaka maddu ga akurtan ada kurumuga itura deme sababek gutuga alif bune fennati bain ekwerin eha balagna faseha kama kan nui ehmima algun beenone astu kiritu Quraan kiyabumuga mi ga rangal goteki kobakan ekwerina bunedinu rangal misalaka algun menna aduive egota kiyade adu algun eggoteke wes nubanan ei massereke hennama wes algun me visnafikumuga waanama engene kiritu Quraan kiyabumuga nisbatum miyakura kiyun emme rangali alif adi algun menna bay qawaitaka agudigen arabi bas kiyawar amko aduwen hamza kiyadu namas kiritu Quraan kiyabumuga emme rangali kiyakamuga waanama qat'i hamza kiyo mar wasni hamza ya qat'i hamza mi de hamza gotuga anehmi Quraan kiyumuga mi onnani richa bunadi fehmima kiyakamuga waanama hamekane hamza kiyumuga badalga e khas kure fe nam beenu Quraan ehennama wes enam beenu nukurakamuga waanama beenu nukurave halatte wes baade beenu enam beenu kurun rangalu nun halatte wes baade emme rangalu nun halatte wes baade ema algun irad kurave kuriyadar ebavs kiyadena ema mi akura nan kiyumuga kiritu Quraan uganna dinumuga kiyabumuga nisbatum mi akura kiyun emme rangaloge mani hama alif hamza visnu qat'i hamza visnu ennames qat'i hamza ya wasli hamza ge tafat kiyawade filaluge den eba kiyaden jehen masale ennu ennama ves mi geterege be himene ekkala mi Qur'ana asnu mi kiyabuma nugule bay kankam filalu tahu terege buri baawar emima alugunu menge maqsadaka waanjeni kiyawa mihaya faseha koddinu muga alugunu men balenjeni eget migetren em rangali kon godetto bune digan kuriyeddum em mi sual ama waran aamuko aluguna ade em alugunu hitun hama mige jawab dem vejje mihar em vima mikama khasako alugunu mi video tayyar kuri alif bag ashavis akurge terein tawdih kurumuga samalwan jehe khas akuremmi tawdih kurum mihar huriha akurnevis ingen tawdih kurumaki misalaka akurge nam bunefa akurge adu waki wazanaka nisbak kuren jehekam bunedemun kiyaden misalaka mi ba abafili ba ta abafili ta tha abafili tha jim abafili ja egota ei tawdih kurum tafsil demun kiya kiyo ehmimas mitaga masremi jeheni tawdih kodderes kiyani hamza abafilito nuni alif abafilito mi wara fasiha kama visna ganna komme akurege namuga wes algunu menne fennane e akurege nan nisbawwa adan hagigatuga difena name ei alif bag akurtuga kiyafuna nantaki hagigatuga adu takaka difuna nantake ema e nanta wanjehna nunto akuruga ada gule kahala gotake inna namaka eme misalaka bala ba abafili kiyaru dariwaran aduha mi hangena nubala tawdih kurar kalima nudakka tawdih kuraru ba abafili bunima dariwaran engena baage adu nisbek kuram vi abafiyak ta abafili taage adu nisbek kuram vi abafiyak nuwat enungataka buna nama taage adun abafili kiyashe bunu vidan sa abafili saage adun abafili kiyashe bunu vidan komme gote vies alif bag huriha akurtaka algun men bala iru komme akurege namuga wes komme akurege namuga wes ebe inde akurge ada khasa tankol misalaka ba vejja b ta vejja ta tha vejja tha jim vejja j yannani akurge aduge tankol demmi wagotaki alifa jehunima hamza abafili a bunima akurge namaka akurge adaka dimennuwe ni wara visnaganam fasiha kame enemes alugunu men ginefar miwagata ki alugunu menge tene bay ekurun miwagata ki
කියවාෆුරු ෆිලාලු දොගුණු කුරුමට්ටක හම එගුතුග මතීග සාබිතු හුරුමට්ටක දෙන් හම ගොද්දු නුකුරමගෙන් බුණනි එන්නමස් විස්නා ෆිකුරු කුරාමිහක විජ්ජියා එංගෙන් දාන හම්සා අබෆිලි බුණීමා e sualaka nuwate kiyadinumaka jawabaka eggutaka ves dimen nuwaka dima nuwaka engena war rangala emima alugunume maqsadaki dima awaguta kiyawadina dima filal dekolu jessanga bejenunto baaba fili kiyar baga aduga minbare baade baga nan kiyar egamako alif ge adu nota alif ge abafili je halatuga hamza abafili bunima suala jawaba dimen nuwe emma mi alugunu men vistan jetan koda Quraan unganna dinu muga kiyawumuga qawaita unganna dinu muga alugunu men beenun Qurani hama alif gena emma alif baga ashavis akurge terein tawdih kurmuga khas akuraki alif miya kure sababaki miya kura den ame khas kure ifawati miyannani alugunu mi dakka wahaka mige tafsil miyannani egoto mi akura alif mi akura ega maana ki alif ge wahaka alif khas ifawa nan deifawa ni degota kabbalagen eke arabi bahu ge qawaidun alif ge nan kiyawum ge qawaidun alif ge nan arabi bahu ge qawaidun alif khas ifawa na arabi bahu ge qawaidun alif deifawa namaki hamza nuwata qat'i hamza algunu mena by far adu wena hamza ki adus qat'i hamza ki adus wena ehme mitanga hamza lifa algunu minnani enamas emme rangalgotiki kiritu Qur'an uganna dinum gami devanago beenu kurun ei arabi misalaka arabi befulaku liwa fategga hamza jehumakun arabinna kannolena adi hame gota arabi befulaku arabinna kiyawadena hamza ibunumakun arabinna kannolen emmima alugun men kiyawader vistan jehe alugun men ki arabinennu alugun men bodan iskam medeni akuruge ada gulun huri baataka emima alugunu men nanki ayrus khas mikurane em furtama akuruge ada gulun hurina hamza bunumakun qat'i hamza bunumakun akuruge adaka evves gulu menne aslu qat'i hamza not hamza mikiyani kirit Qur'an kiyomga mi degotakan annati ei alif degotakan annati alif by far mennani abadus ada kurave akuruge gotuga anabba far alif e baade by far ada kurave akuruge gotuga by far ada kurave akure gotuga miyanna halata mikeni wasli hamza nuwata hamzatul waslu mikeni den abadus ada kurave halata alugunu men defawa namaki e halatu gawa alif mikeni qat'i hamza ema hagigatuga mi ma bodu masselennu mi wara fasih massele e dekur tafatu ko dinuma taka difena de namemmi eggotaka vesmi adaka gulun huri kamennu adum balakamuga wanama wasli hamza ves qat'i hamza en adengam ennunto alugunu me wasli hamza ga fili jahagen kiyar sama alif gadu alif ga fili jahan kiyar sama alif gadu tafat nennunto emmi ma mi akura kiyun emme edevigen wani Qur'an uganna der kiyumuge nisbatum mi akuran emme edevigen wanama ki alif gena alugunu massen alugunu kitame baaru bayku dekolu vies alugunu by far fb ga mi filalta hissa kollima wara baawar ecche go afa huri alugunu private ko ei mi akura alugunu hamza nu kiya alif kiyati ema alugunu hama efada ekuringu faratun alugunu edini hama basic baate engigen kuriddan kulleka go salugunu men qari ko hege baari me masre vidimawani kulleka go sa qari ko hege baari kobato alugunu men dariwonna egen je aamu minganu tanwata emme furta megen je minganu takkoba negeti mi masre vidimawani enu namaka mi masre dimen nuwani ei tajwid fattoga aamu ko arabi befunu liwafunu fattoga hama hamza ge namu mukhatab ko finani mi akura ei masre kalugunu nudannawa namaves mi masala alugunu men divehinge terege jehiga miule sababaki basic baata furtama egen waati nege kulleka kohaka hisab alugunu men dati emmi mi alugunu menna ma durala nota ma kurin egen jehe kankamme tajwid go filal tawga mi denam ves beenun kurefa hure nama ves tawdih kurumuga beenun Qur'ani kiyawunge qawaidun khas kurefa name tawdih kurun ekanjennu minun ehin halat tawga sam rangali hama alif beenun kurun adi annana mi filalgu fahatuge ba kiyawumuga qawaidun alif khas ifawa nan kiyawumuga qawaidun alif khas ifawa name bunaveni ada kurumuga akuru nisbawwa aduge minwaru ekuleve gota khas kurefawa name alif baage komme akurege namugavis e akure nisbawwa aduge minwar ekulevene miharu furatama taaruf wiki akurge namennu
mi algon me visnami tangol visnami gotakimi furatama taaruf wiki arabi bahuga mi nantake ge sifage nu akurtawge namen nu furatama ufam wiki furatama ufam wi adu e adu ehe mi hunna bunadinuma fasiyaka nantake khas kuri ema e nantake mi amillen hedi nantake vesnu arabin ge terega e nanta egguta kirtu qur'anuge nawawi surate feshumuga alif lam mim yasin migota mi nawawi surate feshumuga waki waki akurtawge namunga be feshe ema algun men ebenge mi ko hadagen ule echen nun kammi ennunto misalaka alif lam mim kya retan alif ali algun men alif ken kiveto kiyam venu hamza lam mim kiyam venu emi mai benge ta mi akurge aslu namaki alif kam mi waki qawaid ka aguligen difen namen ei hamza no ta qata hamza ema mi algun men aslu filawna takamad visna fikru nukurati bod dima masrata hamekun fotugen minwar algun men kiyalen gina fahar ega badoga visna fikru konobi kiyawa acce dekolo jesseto ei algun men emme bes kuran jihe kame emme hagigatuga mi filawlata gulegutum wahake dekkumuga algun mi hissa kura filawlata gulegutum by faram anna mi suwataka bala falu me midannawni wahake dekkumuga algun men ves jihe eba ilmi gutum kommes minbare ungine hasil kono das kuranga beje baikale kankamaki kommes minbare algun men das koggen algun men ekamuga tafsil hodene kankange emmima mitaga mibunache safwana kam algun ummid kuran alif baage komme akurege namugavis yakure nisbabba aduge minbare ekule vene misalaka ba mifennani baage ada nisbabba minbar jim rakulage minani jim gada nisbabba minbar fahatan enna baiki hagigatuga akuruge baynu akuruge ada gulun huri baynu ei namuge inna bay fa hamegota fa kiyars mitamena rakkulage mena fa ebay ki as akuruge ada gulun huri ba baki dem enna bay kas akuruge ada gulun huri baynu ei akuruge namuga nan kiumattaka inna bayne tavis samegota sin vesegota kaf vesegota emimata akuruge makhraj daskurumuga akuruge nan kiyagena dahen nukurevena akuruge nan kiyagen dahen nukureven akuruge makhraj sifa dahen nukureven ei algun men hede gohengi misalaka baage makhrajum ba richakku mattaka ba mi firijahage ba egotakki makamakundu dan egamadaga ba sida adukolu gennani je e adagen e ada khasakan gennani nota adu khas Qur'an fa dama fennu em akuruge adu daskurumuga ves miyonnani ada khaswa minwaru khas kurum ega badal gaham mulin akuruge nan kiyagam by far ki kamuga vis akuruge makhraja sifata rangal nuwane sabaki akuruge nan kiyar minen kommes fiya kan nisba befa ba kiyar baage minen abafil jawni ma akuruge adu mi furihama wani ega zatugo tankode mi kudako sukun kurawuni ma hagigatuge emme bodam mi furihama wani ehmima akuruge nan kiyagam makhraj daskurme bis nove ema mi filawla gulun huri bennu mi bayki mi bag alugunu bunam benum wa wahakeki komme akuruge namuge ebe himene akuruge ada khas fenna bay nota minbare emima alif ada kurumuga alif nankiu muga alif ki may ast a feshe bag alif gna ami ada gulun huri bay yannani ega badalga hamza kima qat'i hamza kima naade sida akuruge ada gude evves bay adives annana mi itur tafsil tawdih kurumuga akuruge adai filita ebahi arabi wazanta guluwaleve vima tawdih kurumuga akuruge nam wanjeheni akuruge ada nisba vefawa namakashe egotun tawdih kurumuga alif miyakuran nisba kureve namaki alif tawdih kurumuga alif miyakuruge namuge gotuga hamza nuwata qat'i hamza beenun koffi nama akuruge namai akuruge adaka nuguluwene vima tawdih kurumuga hamza abafili a migotaka nukiyene eswala jawab adimanuwan tawdih kurumuga rangalu gotaki alif abafili a migotakiyum mimim warum ves algunu men engen dana kirit Qur'an uganna dinumuga emme rangalu namaki kiyewumuge nisbatun hama alif bunun kanden mi hamza ge qawaida gulegotun e filawala gulegotun enen mudiyede waki bayingade e algunu men misaleka Qur'an agulun huri ehen aalattaka bale arasama arabi bahuge qawaida bale aras akurtaka eki nanta difa behure baawar nanta difa behure ennu baawar misalaka hama baykala mi atufuga akurtaka ennu migota nanta difa behure
e wakifila walaka aguligen difena namaki ei kiuma agulun hurikamen nuun eiki ei ege zaatuga akuruga ada agulun hurikamen nuun eiki ema wakifila walage hamza kiyai kiyafa alugunme hama huriha fila walage hen kiyen jena kama qabul ko gennuwan ema mi alugunme ne engen je kama hagigatuga mi alif ba ga akurta daskura hisabun alugunme ne engen je bammi tawdih kurumuga alif ay alif maddu nuwata maddu alif namas kirit Qur'an ge liyun tawge terein Qur'an majid ge namu majid algun men kiya enamu mashhur fen mushaf tawge liyumuga alif ay maddu alif wani eggotaka liyefe misalaka Qur'an majid ge mushaf tawga minen alif maddu alif wa akhrajati mitaga kiyar wa a liyefe minani hama maddu alif liyela finna gota aidina kiyar mitaga sa maddu alif liyefe minani hama ane hama eggotaka men tafatan nukure enames fahuge mushaf tawga fahuge chap tawga Qur'an karim ge namu mi mashhur fen mushaf tawga minani alif bejji yamu wa akhrajati minani alif migota liyefa aidina maddu alif minani hama ane hama evs mi sukune fiye negota fiye jaha kanu jenata maddu akure bejji yam den hama evs kale sukuna nuli hus akure gotuga du kollah minani maddu ga akurta diumga minani ehmima by far algon mena dima maserami majid ga mi chapun wata e copying kiyawa kudim na waraginan olemi alif a maddu alif a ema misalaka e musafun kiyawa kam gwanam algon men filije halatu gunan e alif e adi maddu deme halatu gon kam gwana e maddu alif nota alif maddu Qur'an karim ga algon men warafasien fa kuran e onnane algon men mikiya kuru alif alifa e ko onnane kuru alif mi mehar majid musafuga algon mena mifena alif ge gotuga enna alif e alif ge mati ga dinna kuru alif liyefa ema ei alif de kur ekkogen alif algon mikene karim musafuga liuma gota kiyawar mi bunani ema mitaga wa akhrajat kiyar mi alif aidina kiyar maddu alif atatuna mitaga mi rakula min alif fa anzalna maddu alif mitaga mini fehkula aghraqna rakulaga mini alif adabun mi fehikulaga mini maddu alif ehmima wa akhrajat kiyairu mitaga algun men fennana mi alif matiga kuru alif neti ekamagu firijhaf minnan ehnamas mi hama alif mi akurake mi halitugas maddu alif ke nubuna wen hama alif mi aidina kiyar mita deme halituga deme sababe gotuga alif menan ehma dembunani maddu alif nota alif maddu ema war fasih filawala mi filawala ki by far algona menna mi Qur'an majid karimi eki fahar eki mushaf eki copy takun kiyawa kudinge kiyawu rangal kuran undaguwa sababu ki ismi ekudina war undagu mi batan nagaganna emi ma asdu hagigatuga algona men visnaga nuwana mi baki filawala kun khas ko fen name abadu kiyen jehene yakuraka mi har mi filawala khas mi kuran alif ge wa ema e akura komhen algona men hamza kiya kan nujihe qat'i hamza kiya kan nujihe ham alif kidan alif kiyen jehe bay qawaid tawga demme tawdih kurumuga algun buni gota hama misalaka mitangas waw aba fili wa alif aba fili wa khasukun wa akhra aba fili wa akhra jim aba fili wa akhraja ta ibi fili wa akhrajati algun misalaka mitanga nukene waw aba fili wa hamza aba fili wa nukene hame gota mitagas wa akhrajati Qur'an karim ay gota algon me misal yef mini waw aba fili wa alif aba fili wa akinjen ega badaga waw aba fili wa hamza aba fili abuni dimen nuwe kiyach hembima mi algon men kiyawadin muga hama samal wanje kam tawdih kurumuga alif wa alif madduge farita kurum mer algon men mi ba ole kamuga wanama war rangalwana daribarunna migota kalimatake tayyar ko fakiya dinu tawdih kurumuga midiba maddu alifa hur tafad baykudi maddu alif kiyeni hame kana alif astu filal tawgus innani bay faraguta ehme mi astu oleni kudinna miga waanu anege hisaba midani ema mikan halli kurmattaka tawdih koggen kiyawa kujjako vejja mi masere naannan ei tawdih kurar waki khas gottake ba ove algun men khas kurun jehe ema tawdih koggen Qur'an ungene mun da kujjako vejja mi masere irad kurwe naannan mi masere menen ha fummagen gosama kala ema mati level tawga kiyawan ule kudina boda masere mi dimawani ema furutama egen jehe eti negi diyama dima masere mi algun kurigo sama dakka wahake mi furutama egen wa baata egigen kuriyad dash
kuriyadum mi masren kuriyad damwi ekamago furtama egemwi bata kobahiye e bata nukiyawa emme macca kiyawan mati bata kiyawima miwagota ki kiyawa dinumuge terega neegi hure baawar kankam fahata du kureef hennunta ehmi mi rangalugoten ema mi bata kiyawa dinumuga alugunu men mi beenu korene Qur'an Karim ge namu mashhur fe minna Mustafa alugunu men terega mashhur fe copy ema min kiyawa de kam gwanama alif ay maddu alif mi deba wakin kiyawa denjehena kiveto mi denan khas kuri warrangal kiya denjen mi deba ema mitanga fa asbahat kiyar alif yana akbar kiyar alif a'da'i alif dem mitanga indana maddu alif wa naza'na maddu alif etanga nukulaga adabi maddu alif ema migota alugonu menna tamrin take hedina tamrin take me tayyar ko fadari waruna me edwostere me kiyadina sekudin daskuran irad kurbiya eru me masra dem fahun nana hama takurar ko me masra me annani ragala dasnu kureveti ragala visna nulveti filawala me warang me hiru kura khala me kudin me masra bajassa ema mi ki ragala alugonu menna kiyadin mutre nikunnar me masra onnen jeni hallu wefa mikankan aske nuwana migota alif to kiyani hamza to kiyani shakkumati ge tibege alugunu men nujhe kiyawade alugunu men je ami kiyawade muge terega uleres alugunu men engendana tawdih koggen kiyawade kam gwana me masala hallu kura engena tawdih kurmaki alugunu kurigos denne gotami waragina masarata ege zatu amillen hallu kodde sababenge komme masara mi halwani ki malumat ki kiyagenennu bay masarata hunnana amali gotun alugunu men bay kankan koggen mi hallu kurave ka kankan hunnana ehbima mimasada wara fasen hallugen daan tawdih kurakam gwanama akuruge nama akuruge ada dima kuranga beje dima kurakam gwanam dima wa dima wani kon namakon to visnanga beje hamza into hamza ganan kimato nuni alif ganan kimato wara fasihem mikon safigen daan irad kurbi hamegota kirat qur'anuga minani alif lam mim fesher mitangas algonu menikam visna algonu demme kiyadim vita Qur'an majida karim ga mi alif liyewe gotta egetere majid ga hama alif liyefenna gotta mitangas alif liyefe minnani em nikam visna miya korka algonu men nukiya hamza eke adi miya kor misifen fennan ini algonu men nukiya mi maddu alif eke ehnnunto hama alif algonu men kiyani manike kirat Qur'an ga ebete algonu men mikra sual ge jawab miya kor kiyani alif to mi hamza to yaqin nuwa kudim mi ba balali megene mitang hama alif mikiyani mitang nukiya hamza lam mim nukiya ennunto aluguna mikene hama alif lam mim ema mi masade ennu hagigatu ko Qur'an ugannadin mo emma rangalo nama kiwe sama alif kiyu hamza bure Qur'an ugannadin mo kiyu muge nisbatun ei hama alif adan nisbek ko fe hame gota ehem masade vesebal misalaka makhraj bune din muga alif miya kora kiyani kon nametta mes ufade suwale aluguna misalaka makhraj bune dinumuga sifata kiya dinumuga alif ha mi ettanakun ada koreve deyakur emme fasihe gotaka bunana me newa holige mati banne mi kiyane ne mi deyakur ada koreveni newa holige mati bain hamza ha ada koreve bunima aluguna men ekiyani asdahama en adegge wahaka hamza ha ge wahake dakkani ha hama hage wahake dakkani kobato ekkala mi deyakuruge faraku tafatu koddenje alif ganan genama nunto e tafatu wani aslu alif ge ada dima kurveni ema makhraj kiya de rus mitaga alif ha bunu rangali alif ha ega badaga hamza ha buni me kobato mi de adu tafatu kurvefa en namen mi kiyani en akurum mennani akuruga nan kiyar furtama akuru minnani akuruga ada nisbe befa hamza kima alif gaduni badagani ha gad ema kobato makhraj kiyadres dima kurve filawalu en adegge wahakerun dekkene ehmi ma rangalu gota ki hama alif kiyum hamza nukiya alif kiyum mi hayan hama hakim ega badaga hamza ha bunima ka kamakunude visna fikur kurami ka vijami kam warangala sabitu wane warangala engendane ehmi ma bayfar alugunu men mi alifa mi alugunu bayfar me alif mi miyakura alif ge namun kiyati hama waram malamak ko message ko fuhure waram malamak ko message ko fuhure ti furtama asasi kulah ka dam inu he kiya nigata message ko fuhure kam asasi kulah ka dam bi ehem buna beflun nunto
ema mi aslu hagigatuga algonu men fotuga onnoge ekani das kurati dima masselem ema asasi kulahaka dambi algonu hitun hama egota qabu nukura kudin furatama dambi algonu men mi dakka wahake kiyawade kiyawadinu wanjehne dekolo jessifa nota dekolo jehe kiyawadinu maka wanjehne hamekan teacher gunaha ecche dariwar qabu koge hunnen jehe kam algonu men visnaga nuwane mi onnen jehe fursatake hoda bala dirasa kuruma fursat onnange be jehe hamekane emme tajwid fote gonna gote algunu men emme kiyade ka nujehe algunu men ebe jehe agotten hodan masrata ki kobagen algunu men ebe jehe hodan no hodati algunu men terege mikala masrata hallunu me mihunnani emmi ma hagigatuga miharu algunu men visnene alif ada kurumuga nota alif mi alif ke nanki umuga emme rangalu wani alif mi nanki khas kurungan kirat qur'an kiyumuga qawaid hamza ki mi waki qawaida ka uligin difen name enamaki huriha halatige mi akora beenu kuran jehe namennu namavis arabi be floke goto kiwmuko masrenne arabi unganna deva ustazun engilwan algun waragyan ustazun tibbawan hama ebe funu sidalwan tiga masrenne te hama arabi unganna dinumuga hamza kiyamwi hamza kiya masrenne adi hame goto tajwid ko qawaid kiwa dinmugos de hamza ge tafat kiya de algun men kiyamwi enan ekamako uriha halatiga hamza gana beenu kuraka nujehene ei bain halatten ba ade badal kuran jehe majbur wa halatta emmi mami alun ummid kuran uriha akorina miba saaf ejjekam den anis suwal algun emme fahun isakur video ga hadam wagoto kirat qur'anu ga ayat kiya dingiru ayat tawdih kuriru wasli hamza ya alif kiya finima emasra warak gosefo de emmi algun ekam sama mi saaf ko dena kurigos mi filal feshunirus algonu buni gota wasli hamza ya qat'i hamza ge tafat ki nan ege zaatuga den eyanna tafat ta algonu men tajwid filalun e deya kuruge mi tafat ki amikiya wani ege zaatuga kiuma gulum huri kan kamenno ege zaatuga asdab balar arabi bahuge qawaida boda gulum huri baatake namaves kiumuge nisbatun algonu men balakama gwanama mi deya kuruge tafat ki en akuraki abadus kiyanji he akure anen akuraki baif waharu kiyen jehe akore abadus kiyen jehe akore gotu alun manakone qat'i hamza wasli hamza mi baif waharu kiye akore ema ede kurga tafad kiyumuga nisbatun kiyawami heke engenjen emin bara ekane iturange kan nujehene ema e wasli hamza nota qat'i hamza ay arabahu qawaidun kihinetto matinto tirinto bimu adinto eri algun men nujehene balaka algun men kiyawan daskura emima hagigatuga mi filawla nugule bekaru kankam filawlu tere waddage algun me filalo mi digukuran kura masakkate hagigatuga mi masakkate ma gina wahaka dakkani ega badalga mi filawala gulum huri ben algun me visnahashe ma gina wahaka algun me nudakka emmi ma wasli hamza ga adaki koba alif emmi ma mi kurga filije halatuga algun mi kura alif ekku koba to masaleki masrenne ema algun hagigatuga mi filawalu kiya dinima wasli hamza ya alif kiya finima algun em waran en kale message as waran en kale message algun tibe funa hissa kuraga nukeren enamas qur'anu ge daira ge ule kujjaku wahaga dakkage nuwana gota mi aslu hagigatuga mi masalatam mi annani algun menge terega qur'an unganna adinumuga sikuni banduwa kale gotaka unganna adinu onnati filawal go eggon nun en gota bunidin kama kunude dariwar mi algun men huttalen jehe ademmi dariwar fursat onnan jehe dariwar amil sikuni visnagen amilen kankan hushala aden wata taaruf qur'an fursat ke onnanga beje hamaykan mihe gaadu dashun kiyawadigen hamaykan mihe ka ko kiyawagen hamaykan tajwid fotu go onna icche ein gota hama ettagganaka evwanaka kiyan daskuge mi ungani men nune ekwarinne mi ungani men nun algun men qur'an ge daira hama hatta fahata ala fiyawlata kem mi daira mi badal kuran jehe kam algun men badanu ko kin to qur'an ge daira kuriyadani emmi ma hagigata ki asla ki algun men wasli hamza ada kura irus ada filije halatuga wasli hamza ada kurene filije hage ehnnunto filije halatuga menen hama alif adu ituru adannade ema alif kiumuga kobato maseleki efes maselende kiumuga mi alif ke tawdih kurumuga mi kurakiyani alif mi harmati jawab libifa algun ummid kuran mi jawab ham huriha akurin nabis saafwana kama wara nangala visnaf algun hagigatuga ehem filalatoga mi ba annati algun hama mi jawab lasko famiyunna ehnamas mi
suwatan ane ginakam wara bawru suwatan mikama gulegutun annati algun hama mikan saaf kollu mattaka mi video hissa kollu alun huriha ekuring faratumus ede edumaki Quraan uganna dinuma algun men tayyar war namaka tayyar nuwashe algun men ummeedu nukurashe algun men na libe certificate an ekane teaching hedima algun men libe certificate ekane algun men ummeedu nukurashe certificate tibi bawru teacher na algun men baddwe kiwe to mikhala suwal ufedemvi uganna dinumuga visnan jehegota algun men nuwisnati ginafar mikan kam ufedeni emvima huriha ekuring faratumus algun ede edumaki ugene kamuga waanama amillen fenigen bay kankan algun men jeheba kuran bay kala dirasa algun men amillen kuran beje ema mi algun men terega hama mimasera hallu kurmattaka algun men kurevena kankan dirasa koggen eki kala misalta dakkagen mi wani kihinekkam waanuwa algun men daribuna bunadigen itura mi kala suwata nufedena gotta algun menna filarta tayyar kurevidan mi kala video ta tayyar kurevidan minu gotaka mi daara kuriya kan nudan ei ekaku mi kikamuna bay faru bune ekaku mi Qur'an alam ungenen da kudim bune mi ekaku bune hamza kiyash anakaku bune alif kiyash mi waanwa nenge em hagigatu go algun men efada befun nabi sama jawab deven jehwen mudarrisuna jehen ever befun egota wahaka dakka befun nuwata daribuna jawab den engem ban hamaden abadu hamza kiyash bune kamaku nudemi waki hisabakum mali arana ema huriha ekuring faratu salun ede eduma mi tawdih foi tawdih kurun ginagina Qur'an kiyawar tawdih kuram bi erun ekkada annan huri masrata wes hallugen dan annan huri dima vedana kala masrata kum salama beben vistam majburwan tawdih ki war gina kankamuge halluwe Qur'an uginumuge khasako arabi num miha Qur'an uginumuge war gina masrata uge halluwe tawdih kurum ema algun ummid kuram mi video ga algun hama midekki wa ka huriya akuren wes saafuwanakam mi ha hisab anakkawe situru video hissa kun ummid ga bakwelam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh